Iyi ni radiyo BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10:30 ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12:30 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Werewe hoteza amatwi BBC gahuza miryango aho uri hose ku isi, ikaze kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambura mu kanya kuri uyu wa kane tariki ya 16 z'ukwa mbere. Itora ryagombaga gukorwa na guverinoma ya Isiraheli ku masezerano y'agahenge i Gaza ryakererejwe. Isiraheli ishinja Hamasi kwisubiraho ku bice bigize ayo masezerano. Umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi aravuguruza ibitangazwa n'umutwe w'inyeshyamba za M23 urwanya leta muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho abasirikare babwo ngo batawe muri yombi n'uyu mutwe. M23 kandi ivuga ko ngo abo basirikare banafite imyambaro y'ingabo z'u Burundi, ariko General de Brigade Gaspard Baratuza ngo si ikimenyetso simusiga. Nobamenyesha yuko imyambaro igisirikare cy'u Burundi cyambara izo dukorera mu gihugu cyacu, iyo tuzigurira nabo barashobora kuzironka. Niba bafashe imyambaro bakandika babo bashobora bita Barundi, ibyo birashoboka. Tanzania yahakanye ko nta ndwara ya Marburg yadutse muri icyo gihugu, bitandukanye n'ibyari byaratangajwe n'ishami rya Loni rishinzwe ubuzima ku isi OMS. Hari n'ikinamico runana nk'uko bisanzwe buri wa kane. Ikaze ku makuru arambuye duhera mu burasirazuba bwo hagati muri Isiraheli, aho itora ryagombaga gukorwa na guverinoma ku masezerano y'agahenge i Gaza ryakererejwe. Isiraheli yashinje Hamasi kwisubiraho ku bice bigize aya masezerano. Umunyamakuru wa BBC aravuga ko Hamasi iri kugerageza gushyira umwe cyangwa babiri mu bayoboke bayo ku rutonde rw'abafungwa b'abanyapalestine bagomba gufungurwa muri aya masezerano. Ku ruhande rwa Isiraheli, ihuriro ry'amashyaka y'ubuhezanguni ryabwiye BBC ko rizaguma muri guverinoma ya Isiraheli niba Isiraheli yijeje ko izasubukura imirwano igihe igice cya mbere cy'amasezerano yagezweho kizaba kirangiye, igasenya burundu Hamas. Igaza ubwaho Isiraheli yakomeje kuhagaba ibitero. Abategetsi ba Hamas bavuga ko byishe abantu barenga 70. Tujye mu Burundi, aho umuvugizi w'igisirikare yagiranye ikiganiro n'itangazamakuru avuguruza ibyatangazwejwe n'umutwe w'inyeshyamba za M23 urwanya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. M23 ivuga ko yatsimbuye abasirikare b'u Burundi bari barigaruriye umujyi wa Ngungu mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, ndetse ikongeraho ko hari abatawe muri yombi n'abapfuye barenga 200. Byatumye tujya ku buyobozi bw'ingabo z'u Burundi, mvugana na General de Brigade Gaspard Baratuza wemeza ko abasirikare babwo bari muri Kongo, ariko ntiyemeza niba hari abafashwe cyangwa abapfuye bishwe na M23. Kuri ibyo bavuze abo bafashe na M23 bavugwa ni bande, hama bafashe mu bisanzwe mu mategeko mpuzamakungu. Uwo bafashe bamushikiriza ishyirahamwe HCR cyangwa CCR, yaheza ikamurya mu gihugu cyavamo cyangwa bakamenya ikamufata. Ivyo rero byo ku maradiyo bavuga yuko bafasha abo bafata nibakore uko babivuga, hanyuma turabe bazobashikirize turabe yuko ari. Ni ukuvuga ngo mwebwe ku ruhande rwanyu mu gisirikare cy'u Burundi murabihakana ariko nta basirikare banyu bafashwe? Navuze ivyemezo nibabivuge kuko twe ntabwo tubona, mugabo nimba babafise barabashikiriza abo bantu bazokwidangisha babone yuko ari Abarundi nuko atari. Ariko bavuga ko ibyo bimenyetso ngo babifite, bavuga ko babafatanye impuzankano cyangwa se uniforme z'igisirikare cy'u Burundi, amapeta y'u Burundi, bakavuga ko ndetse ngo banarenga 200, bakavuga ko babafatanye inyandiko zituruka mu gisirikare cy'u Burundi. Ibyo byose ntabwo ari ibimenyetso byerekana ko abasirikare banyu bashobora kuba barafashwe? Kimwe gusa nobamenyesha yuko imyambaro igisirikare cy'u Burundi cyambara izo dukorera mu gihugu cyacu, iyo tuzigurira nabo barashobora kuzironka. Ibyo byose mwumva bafashe imyambaro bakandika babo bashobora bita Barundi, ibyo birashoboka. Rero kimwe nta basoda bajana 2 bashobora gufatwa b'Abarundi, kirazira ibiha amanota arengeje ibikunda. Bamaze gushika kuri icyo giti ntawo byemera n'umwe, ntibakora ibyo bakora kunyuma mugabo bareke kubesha.
amakungu. Namwe ariko ntabwo mwigeze muhakana niba koko nta basirikare banyu bafashwe. Cyo mutemera n'umubare gusa. Gufatwa none nibavyerekane. Byo gufata none babafashe nibavyerekane. Kandi ariko mpinduye ikibazo. Ndashaka kumenya niba hari abasirikare b'u Burundi bafashwe na M23. Murabyemeza cyane mubyemeza? Mumenyesha makuru je nakwishuye sindenze ibyo. Ingabo z'u Burundi zaba ziri mu karere ka Ngungu? Aho ziri sindenze kubivuga ni mabanga ya gisirikare. Ariko murabavugizi b'igisirikare cy'u Burundi. Ariko ndi umusirikare. No kuvuga ngo ntabwo rero muhakana cyangwa ngo mwemeze nimba muri Ngungu? Aho turi gufasha igisirikare cya Kongo. Jewe sinjye rwo kuvuga aho abasirikare b'u Burundi bari kuzakorera ubu. Ariko ngira ngo muri gufasha igisirikare cya Kongo muri Kivu y'Amajyepfo, ariko izi ngabo zanyu zivuga ko ngo zafatiwe mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Niho ndimo kubaza. Mumenyesha makuru je ndakubwiye yuko turi mu gihugu cya Kongo, aho turiko turakorera turahazi, uze kuhayagira ku radio yanyu. Kubijyanye n'umutwe wa Red Tabara mwari mwaragiye muvuga ko mugiye guhangana nawo, ubu bigeze hehe ibikorwa byanyu bya gisirikare? Ibikorwa birabandanya n'ubu kuko umugwi Red Tabara ni wavuze yuko waheze ku Rwanda, nico gituma hakuru arico twatujanye mugabo umwasore we wese atera akajagari akaguma guhungabanya kumbibe dusangiye biteza kumugwanya dufatanije n'igisirikare cya Kongo. Tuzi ariko ko kandi mu masezerano mwari mwaragiranye ndetse n'ingabo zanyu mukazijyanayo harimo n'ubufatanye bw'igisirikare cya Afurika y'Uburasirazuba, Kongo ikaba yarabasezereye muri abo masezerano. Mwebwe muracyafite andi masezerano hagati y'ibihugu byanyu u Burundi na Kongo mu gikorana? Twebwe dufite amasezerano n'igihugu cya Kongo kirangano ibyo muri Afurika yose uko ntibyabandanije byaraheze, ikiringo caraheze, imiti yakozwe irahera, hanyuma hacaba kumvikana ko Burundi n'igihugu cya Kongo niyo dukorera. Ubwo murakorera mu ntara zose ya ruguru na Kivu y'Epfo cyangwa ni muri Kivu y'Epfo gusa? Aho dukorera ivyo nibanga rya gisirikare mumenyesha makuru reka kubivuga cyane sinakazi ndakubwira. Twisegure gato kuri uwo murongo utarunonosoye neza mu kiganiro twagiranaga na General de Brigade Gaspard Baratuza, umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi. Urukiko muri Korea y'Epfo rwanze ubusabe bwa perezida wahagaritswe ku mirimo wasabaga gufungurwa. Abanyamategeko ba Yoon Suk Yeol bari bagerageje kuburana bavuga ko inyandiko y'urukiko yakoreshejwe mu kumuta muri yombi ku wa gatatu nta gaciro ifite. Bwana Yoon ari kwanga gukorana n'abakora iperereza ku igerageza rye ryaburijwemo ryo gushyiraho amategeko y'ibihe by'intambara mu kwezi gushize. Hagati aho urukiko rushinzwe itegeko nshinga muri Korea y'Epfo rukomeje gusuzuma niba bikwiye ko akurwa burundu ku butegetsi. Naho muri Korea ya ruguru yo yongeye gufungurira abakerarugendo mpuzamahanga imijyi yayo iri ku mupaka ku nshuro ya mbere mu myaka 5. Abakora ibikorwa byo gutembereza abakerarugendo bemeje ko abakerarugendo bo mu Bushinwa n'ibindi bihugu ubu bemerewe gusura umujyi uri ku cyambu wa Rason. Korea ya ruguru nicyo gihugu cya mbere cyafunze imipaka yacyo mu ntangiriro z'icyorezo cya COVID-19 muri 2020. Abakerarugendo 5,000 gusa nibo basuye Korea y'Epfo mu mwaka wabanje wa 2019. Bitekerezwa ko abakerarugendo b'Abashinwa aribo bazaba bagize umubare munini w'abazasura igihugu. Abava muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Korea y'Epfo bo ntibemerewe gusura badafite uruhushya rw'amaguverinoma yabo. Tugiye mu karere k'ibiyaga bigari dusubireyo mu Rwanda, aho perezida w'iki gihugu yongeye gutunga agatoki umuryango mpuzamahanga ushinja igihugu cye kugira uruhare mu ntambara zo mu burasirazuba bwa Kongo, avuga ko wirengagiza impamvu nyazo zakuruye ibibazo. Ibi yabivuze igihe yakiraga ku meza abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda mu muhango wo kubifuriza umwaka mushya. Paul Kagame yavuze ko bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bamburwa uburenganzira ku bwenegihugu, kandi ngo amateka ariyo yatumye bisanga muri kariya gace. Inkuru ya Jean Claude Mwambutsi, Kigali. Mu ijambo ryafashe igihe kigera ku isaha, Perezida Kagame yibanze cyane ku mutekano muke urangwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yavuze ko ibihugu by'ibihangange bihora bitunga u Rwanda agatoki ko ari rwo nyirabayazana w'ibibazo by'umutekano mu ntara ya Kivu, nyamara bikirengagiza uruhare byagize mu gihe cy'ubukoroni byabaye intandaro y'ibibazo biriho uyu munsi. Yanenze cyane umuryango w'abibumbye udashobora gukemura ibi bibazo. Avuga ku ngabo za Loni zoherejwe muri Kongo, Kagame yanenze umusaruro wazo ndetse avuga ko zananiwe gukemura ibibazo zikabikorera u Rwanda. Ingabo zawe nizibungabunga amahoro muri kariya gace zihamaze imyaka ikabakaba 30.
kuba zimaze igihe cyose zikihari nuko ibibazo zagiye gukemura zitabikemuye. Umusaruro w'izi ngabo n'uwuhe? Ingabo nyinshi kuriya zishigikiwe n'umuryango ukomeye nka ONU zatwaye amafaranga atabarika. Iyo babajijwe impamvu bakihari nyuma y'igihe kingana gutya, bati nuko u Rwanda rwivanga muri iki kibazo. Ngiki gituma u Rwanda ruhora rugerekwa ko umuzigo. Ahari ubanza bizosaba ko bashaka uko bikiza u Rwanda. Perezida Kagame yavuze no ku byegeranyo bikorwa n'inzobere zitandukanye bishinja u Rwanda kugira akaboko mu bibera mu burasirazuba bwa Kongo. Yagize ati ariko abari inzobere mu biki, ese basobanukiwe ikibazo basabwa gukemura? Bashobora kwitandukanya se n'ubushake bw'ibihugu bikomeye byabohereje kandi birimo ibifite uruhare mu mpamvu zateye iki kibazo? Ntabwo ari ubwa mbere Perezida Kagame atunga agatoki ibihugu by'amahanga bimushinja kuba inyuma y'ibibazo bya Kongo. Yongeye kuvuga ko u Rwanda ruhangayikishijwe n'umutekano warwo, ruvuga ko wugarijwe n'umutwe w'abarwanyi ba FDLR bari ku butaka bwa Kongo. Mu ijambo rye yanenze abavuga ko FDLR idateye ikibazo umutekano w'u Rwanda cyangwa se ko niba kinahari kitari kinini. BBC Gahuzamiryango tugeze ku isaa moya zibura iminota 19 mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio za BBC i London ni saa 10:41. Turagaruka mu kanya nyuma y'akaruhuko gato cyane. Ndi Prudence Ngiyumva. Ibiganiro vya BBC kuri radio Humuriza mu Burundi ni ku murongo wa FM 99 n'ibice bitandatu. BBC Gahuzamiryango. Tanzania yahakanye ko nta ndwara ya Marburg yadutse muri icyo gihugu nk'uko byari byatangajwe n'ishami rya Loni rishinzwe ubuzima ku isi. Ku wa kabiri w'iki cyumweru, OMS yari yavuze ko abantu 9 bakekwa kuba baranduye virusi ya Marburg bari bamaze kumenyekana mu minsi 5. 8 muri bo ngo bapfira mu ntara y'Akagera ihana imbibi n'u Rwanda, u Burundi ndetse na Uganda. Ariko Tanzania yavuze ko ibipimo byafashwe ku barwayi byerekanye ko nta numwe wari ufite ubwandu bwa Marburg. Inkuru ya Prime Ndikumagenge i Nairobi. Minisitiri wa Tanzania ajejwe amagara y'abantu niwe yatangaje yuko atandwara ya Marburg yateye muri ico gihugu. Jenista Mahagama yavuze ko ibipimo bimaze kwihwezwa abantu bose bikekwa ko bafashwe n'umugera w'iyo ndwara byabonetse yuko ata Marburg bari bafise. Gusa ntiyavuze igitigiri c'abapimwe ingene bangana. Ishami rya ONU riraba amagara ku isi OMS ku wa kabiri ryari ryavuze yuko kuva itariki 11 y'uku kwezi mu ntara y'Akagera hari hamaze gufatwa abantu 9, 8 muri bo barapfa kandi ko abarwayi berekana ibimenyetso bya Marburg. Aya makuru ya OMS yasohotse inyuma y'iminsi 2 ubushikiranganje bwa Tanzania bujejwe amagara y'abantu buhakanya makuru yakwiragiye ku mbuga hwaniro yavuga iby'indwara y'icaduka itazwi muri iyo ntara y'Akagera. OMS yanashikiriza amakenga ko uwo mugera ushobora gushika mu bihugu bibanyi kuko intara y'Akagera isanzwe ari amahwane y'uruja n'uruza hagati ya Tanzania, u Burundi, Kongo, u Rwanda na Uganda. Aha muri Tanzania Marburg yari imaze kuhatera rimwe mu 2023 irica abantu 6 mu mezi 2 yahamaze. Mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda naho mu kwezi guheze niho byatangazwa ko iyo ndwara yatsinzwe inyuma yo kuhatera igafata abantu 66 muri bo 15 bagapfa. Bimwe mu bimenyetso vya Marburg indwara iteye nka Ebola nuko uwifashe agira ubushuhe bwinshi, akamene ku mutwe, akababara mu nyama, akadahwa kandi akava amaraso mu ntoboro zitandukanye z'umubiri. Hano mu Bwongereza Minisitiri w'Intebe Keir Starmer yatanze impuruza ko Ukraine nitagira ku mahoro yubakiye ku mbaraga bitazaha ingufu Burusiya gusa ahubwo n'ibindi bihugu bishotoranye byose ku isi. Avugira i Kiev mu rugendo rwe rwa mbere ahakoreye kuva yaba Minisitiri w'Intebe yatangaje ko amateka y'ikinyejana cya 21 ari kwandika ubu. Urugendo rwa Keir ari kumwe na Minisitiri w'Ingabo w'Ubutaliyani rugamije gutsindagira ubufatanye bw'ibihugu by'Uburayi mu gushyigikira Kiev mbere ya manda ya kabiri ya Perezida Trump muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika izatangira kuwa mbere w'icyumweru gitaha. Ubu ni umwanya w'ikinamico Urunana saa moya zirabura iminota 16 mu Rwanda no mu Burundi. Anyesi n'umubyeyi we baritana ba mwana kwa Karemera bo ngo uburwayi bw'umwana wabo babukuyemo amasomo. N'Urunana.
abaganga se bakubwiye ko bazagusezerera ryari? duherukana ejo nijoro bamaze kumuha imiti gusa urebesheje ijisho rwose urabona ko yatangiye koroherwa. guhitwa byagabanutse se? cyane rwose kuva mu gitondo uzi ko amaze kwituma rimwe gusa Kareme. ahubwo umuntu yavuga ko yakize kuko nk'aho twicaye aha ubusanzwe yakabaye amaze kwituma nibura 3 cyangwa 4. Umuraso umeze ute ko ejo wari umurembeje nyabo? urebye nawe nta kibazo giteje kuko ibipimo baheruka kumufata byagaragaje ko wamanutse cyane pe. niba ari ibyo ngibyo wabona tudatinze hano da kuva imiswi n'umuriro byagabanutse umwana agiye gukira. ariko abaganga bakomeje kuntonganya ngo twaratinze cyane. Ariko abaganga nabo barakabyaye. Umwana utaramaze n'icyumweru se mwamutindanye hehe? aha ngo twagombaga kumuzana agifatwa naho ubundi ngo iyo dukomeza kumutindana ngo no gupfa yari gupfa da. baba we hibaza umwana wanjye apfuye kubera uburangare bwanjye we. ariko ubutaha umwana wanjye azajya agaragaza akamenyetso gatoya cyane k'uburwayi mpita mwihutana kwa muganga. niko bikwiriye rwose Kareme kuko buriya ngo iyo tumuzana hakiri kare ngo iyi minsi tumaze hano mu bitaro ntabwo twari kuba tuyimazemo. Gusa n'ubundi ntiwihebe, uyu munsi nibatagusezera bazagusezerera ejo. ahubwo se Kareme ko nari mfite gahunda yo kujya mu bukwe bwa Nyensi ubwo ndabigenza gute koko? ariko uyu mugore si umuzazira urwaje umwana ari mu bitaro aho kumutekerezaho urimo kwitekereza ubukwe bw'abandi. Sonore ni wenyine di. Buriya bukwe bwashyuhije abantu benshi. ahubwo si ubwo nyogoko buriya nta kuntu nyine wansimbura ukaguma ku mwana nanjye nkajya mu bukwe. Umvunarine ye. Hanyuma nkabara usiba ubukwe bwa munywanyi wanjye Rangwida. Uba nazamubwira iki Nori? ahubwo se ko yasaze urumva umusigara w'umwana agashaka ko nkabyagenda gute ko? yamuha ibiryo ntiyatangiye kurya se gake gake. hanyuma sibe konka ntago ari ngombwa. naza kumwonsa ubukwe burangiye Kareme. umwana akirirwa hatonse kugira ngo ukunde ujye mu bukwe bwa Nyensi. mama wavuga wagira uti umenye ko ibi byose ari wowe wabiteye. ariko ntimunyumvira kubyara nabi. ni njyewe wabiteye se ni njyewe Kirisi wakwanze cyangwa ni njyewe Semana waguteye inda ya Rupesu? ahubwo icyo Nyensi atazi ni uko mukecuru ubu yakora igishoboka cyose kugira ngo ibi birori ntibibe. yego rata Devo wowe urabizi icyo byansaba cyose ngo ubukwe ntibupfe rwose nagikora kabone niyo cyaba kinsaba ubuzima bwanjye. ese warekeraho mama mbere yose utambuza kubwiza ukuri Kirisi ubu ibi byose ntibiba bibaye. Numva Shyaka numva mushiki wawe koko ahubwo se wajyaga kuvuga iki ko kera kose nari narabikubujije si wowe wagiye kwimena inda? ibyo witaga amabanga rero umenye ko ari byo binkozeho. iyo mba narabimubwiye hakiri kare ntabwo aba yanze ku munota wa nyuma. ahubwo iyo uceceka rero ntujye kuvuga ubusa. ubu tuba turi mu birori twishimye nta marira n'agahinda nk'ako dufite ubu ngubu. ngaha ntimwishime. reka nkubwiranye rekeraho ngaho guterana amagambo na mukecuru dore n'ubundi byabaye ntacyo mwenda kubihindura. wamuretse se agata umutwe Devo hari igihe ntakubujije ntinyamuneka uzaceceke kubyarira iwanyu si ubutwari ni ntabwo ari ikintu wagenda wigamba ahantu hose. oya mama nawe rekeraho rwose ibyo byarangiye turi iki ahubwo turebe ko dutangira guhamagara abashyitsi baturuka kure tubabwire ko ibirori byapfuye bareke gutwika amatike yabo. ese wagize ngo ni abaturuka kure gusa? na hano dukwiriye gushaka uko tubamenyesha hakiri kare kugira ngo badata imirimo yabo nabo bakaza kwirirwa aha nta n'icyabaye. ibyo muvuga byose rero gusa muramenye mu byo mubabwira byose ntihagire uwo muhingukiriza impamvu nyakuri yatumye ubukwe bupfa. ko bikomera ubu se abatubaza batibwishwe n'iki ku munota wa nyuma turababwira ngo iki? natubwire. ariko Patri rwose hano mukangara agasase rwose utakoze neza pe mbanza ukankore Patri. kandi babara rwose ntabwo nsubira mu misatsi. umuntu akora umusatsi aje kurekura kumbwira ngo hano sinakoze neza. noneho ubu ngubu turi no muri make up ntabwo wava muri make up ngo ujye mu musatsi ugaruke muri make up dukorere usubire mu misatsi nanone ntabwo twanavanga. ntabwo ese ko numva mwashyushye cyane kurusha ipasi yatuye bako tudashyuha mwari mundiye. muve mu magambo desi muzemba tere make up kante
karame so ugezweho waje ukicara ngaha nkagusiga nahicara rwose nese n'ubundi kwanze kunkura umusatsi neza nk'uko mbishaka ubundi ubwo izo make up urazinera neza muko narangize kugutunganya mu maso maze nako gasatsi akagukorera wowe kabyarago nta muntu wakira amarira yawe ngo wajyanywe mu bukwe agasatsi katameze neza reka bakagukorera rwose ahubwo se ko mbona karengwa mugize icyuki kuturusha we uko abakobwa babayera hanyuma se mugize icyuki mwe nabagize iki cyakora koko Benita ntabeshya umva do urebye neza uko kantengwa se nuko nsa wagira ngo nge si ndi umuntu ndagasa munyiga neza ariko se muribuka ko ntari kureba ahubwo ndi kunogereza amasura Imana yaremye shose kubica uravuze ngo ububi bwacu tubushinje Imana yaturemye yegora ariko murasakuza mu bakobwa mwe reka mbahungane yumvira icyo budensa namubwira amakuru kufata ntuvuge Patrick navugaga nuko abakobwa ba hano bafite urusaku ruruta rw'isoko Agnes aravuze ngo rekeraho ibyo kubasiga make up nawe wikomereza akazi gasanzwe ko muri salo hanyuma se barajya mu bukwe basa nabi ubukwe babusubitse nta buhari ntugakine mu bikomeye budensiya urumva ari inkuru yo guteramo urwenya koko none se nyine urumva ari inkuru nateramo urwenya Patrick abo bakobwa babwire ko nta bukwe buhari bitahire sawa reka mbabwire gusa kubyumva birabagora nyirane karame muzi n'ibindi se niki se ahubwo Patrick natwe ugiye kubanza tugira ibitomate nk'uko wagize kantego dusanzwe twakiyangana rwose ubu ndabihera he koko ngo nimwitahire ubukwe bwapfuye muraseka mu bikomeye ariko se ibyo ngibyo waraye birose mu nzozi Patrick nta kindi gisigaye dutahe se muga mwamaze gufata imiti turayifata tugenda yewe oya mube muretse mugenzi wanjye abazanira ababwire nuko muzajya muyiha umwana ubwo se si ukudutindiriza ubusa koko muga ko mwadusezereye kandi aho batangiye imiti nkaba amazi mwaretse tukayifata tugasohoka tugahita twitahira ese urirukankanwa n'icyo nturi wakwitonze kuko bakadusezerera neza ako karimi ubwo uyobewe ko uyu munsi koko Agnes ari busabwe uko wumva se ari Agnes wasabwe ni wowe cyangwa wakwitonze bakatuzanira imiti bakadusobanurira n'ukuntu tuzajya tuyiha umwana ahubwo rero uragira ngo nyine ngo dutinde dusanga ubukwe bwarangiye n'umugeni yasubiye mu nzu ubuzima bw'umwana wawe nibwo bufite agaciro kurusha ibiroronori wamuretse se niba yumva ubukwe bwa Agnes ari bwo ashyize imbere ntataha bujyemo ubundi usigara unsobanurira muga yewe ibyinshi nawe nabibabwiye gusa sinabura kwibutsa ko mukwiriye kujya muvuza umwana hakiri kare aha aho rwose ko bitimfubye yibwiriza kurira muga narahiye rwose ko ntazongera kurarana umwana mu nzu kandi afite ibimenyetso by'uburwayi ibyo ni byiza rwose ikindi kandi mwite ku isuku sibyo kuko iriya miswi nta kindi yaturutseho uretse umwanda yewe sinzi rwose mbona uyu mugore nta munsi ntamwibutsa kugira isuku niba nzafata inanga niba nzabivugisha ihembe sinzi rwose unyumvire ubwo ugiye kunsabye imbere ya muganga uvuge ko ngiye ntagira isuku ko kareme wari wasanga umwana wanjye asa nabi cyangwa yambaye imyenda itameshe honori isuku y'umwana ntabwo igarukira kumukarabya no kumumesera ugomba kumugirira isuku mu byo arya ukamugirira isuku aho agenda aho akinira akaba hasa neza kugira ngo umurinde indwara nk'izi z'impiswi n'inzoka zo mu nda ngewe rero mbona ntako ntagira muga ahubwo uyu mwana wanjye ubanza agira mu nda habi pe nese ko njye ntazirwara kandi akenshi tuba twasangiye oya ubwirinzi bw'umubiri wawe ntabwo bungana n'ubwirinzi bw'umwana ikindi kandi ugomba kwibuka ibihe by'ingenzi byo gukaraba intoki ariko se buriya hari umuntu utafata mu mutwe kuko ibihe by'ingenzi byo gukaraba intoki muga n'ukuntu muhora mubisubiramo yewe uwo yaba atarigeze aza kwipimisha mu gihe atwite kuko kwibuka ko ugomba gukaraba intoki uvuye ku musarani ugiye gutegura amafunguro mbere yo kurya ugiye konsa umwana cyangwa ugiye kumugaburira umaze guhanagura umwana cyangwa gukuraho umwanda we yewe ntabwo ari ibintu biruhije rwose muga nkunze ko mubyibuka rwose igisigaye ni ukubishyira mu bikorwa ubundi mukaba mwirinze munarinze umuryango wanyu indwara zituruka ku mwanda izo bintu turasiga zibe bakankwa Obama yagiye kwahira mu kanya araba azizaniye ubwatsi itegure vuba rero tugende dore amasaha ari kuri invitation yarageze hanyuma se busho ubanza guca kwa wa muntu mukumvikana kuri cya kiraka wahora n'ikikankwa kuri uru telefone rwose nshaka ndumva nanarujugunya ahubwo uhejugunya se yakugize ite kandi kubera iki kibatiri cyayo cyapfuye yamamagaye arambura aho nshyiriyemo rero umuriro
nsanze yanyandikiye ubutumwa bugufi rwose ambwira ngo yambuze ngo ikiraka yakihereye abandi. ese ubundi iyo nayo yita batiri busho? batiri idashobora kumaramo umuriro byibuze isaha imwe. ariko nimba ari amafaranga nzigurira iyi rwose iyi ngiyi irananiye. iyo se wayinyihereye papa? nguko. ese sha wavuye kwaherera ihene? navuyeyo kare cyane maze no kuzigaburira maze gusa nyine iyo batiri yawe ndayishaka papa. sindabona amafaranga ndapfa ko banyigumanye rwose mu gihe ntarabona amafaranga yo kugura indi sha. ariko nyine nugura indi iyo ntuzayijugunye uzayinyihere. ariko uyu mwana n'amabatiri ye ko nta telefone ugira batiri urayishegera ngo uzayikoreshe iki koko? ariko nawe kamanze rwose ntugapfe gutukabana n'igihe ntacyo bakusheje. batiri se ayishaka nkayimuha ibyo bitwaye iki? nanjye binyobere ubundi nitambikaga nshaka iki? usohora moto unyijyanire kwa Ranguda njye kwinywera isubuntu. yewe ikitabuze ko Ranguda ni inzoga rwose ejo barenze imigongo yenda kubasigara rwose. uyu munsi se ngewe ndanywa ikigage cyangwa urwagwa? uranywa ikize? amabyeri gusa. yego ahubwo tugende kare twicara aho izipfundikiye zituruka ku buryo ari twebwe bazajya baheraho. se ko numva mwivugisha iby'inzoga ntabwo mwamenye ibyabaye bushoboka. ntitugiye mu bukwe kwa Ranguda se sha Stefa? reka da ubukwe ngo bwapfuye. ariko Gitefa nawe ntukakwirakwiza impuha. ubukwe se bwishwe n'iki ko ku mugoroba naciye kwa Ranguda mbona abapagasi be bakutuje benga rivuga. aha naba mbeshya mvuze icyabwishe gusa gupfaho ngo bwapfuye rwose sinzi impamvu mwebwe mutabimenye. nibyo se koko? icyo nzi ko niba n'ubukwe bwapfuye inzoga zo zitapfuye n'ubundi barenze kandi ntibabona icyo bazikoresha. nimuze rero tujyeyo tubatabare twitabara. mukobwa ja abantu bakomeje kuza se bisukiranya buriya turabigenza dute? nibaze banywa inzoga ntizihari se? niko Pascal ndakumva busho. ubundi wowe n'umugore wawe kuva nk'ibyiza gusa nimuduha inzoga ntabwo inzoga twinywera. ubundi habaye iki gituma ibirori twari tujemo tubona nabi ari umwe muri bo mu mwamubyina gusa? n'ibizima busho. umva n'ibizima rwose. umva mube musoma yewe turaje tubabwira uko ibintu byifashe. oya humura yewe buretse gatoya humura. ariko uzi n'ibindi Pascal nungutse igitekerezo kimeze gute se? mbwira. kubona n'ubundi izo nzoga ari twe bazeguriye uwashaka uko dupusika nk'ijerekani imwe y'urwagwa n'indi y'ikigage tukamara icyumweru twica ingwaga se y'inyota. yewe data we umva kora aha rero kora aha mugore mwiza w'ibitekerezo n'imishinga itagira uko isa. umva icyo gitekerezo ni inyamibwa n'impamo y'Imana. ubu rero ukuntu tugiye kubigenza ngiye kukuzanira ingoma ubu yivuze noneho abantu bakurangarire nanjye mbitenyereza ijerekani y'urwagwa n'indi y'ikigage nzijyane mu nzu iwacu. ningende Pascal nahebuje abagabo bose umugisha na mukobwa Jana mukiwanjye avukana ubwenge buruta ubw'abakame. Jana wanjye uzi ubwenge ndakakubura tega kwitama ngo hakabizo di nka kumwisha kana devuta bajya babigenza ariko Jana uyu mugambi wa mukobwa Jana na Pascal turabahira Anyesi n'umuryango wese bo bifashe bati ntuzacwe n'ikiganiro Urunana cy'ubutaha. Ikinamico Urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication mukayikurikira kuri radio BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. Ikinamico Urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kuyigeraho andika ijambo Ikinamico Urunana Official maze utange n'ibitekerezo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa 0783 18 10 64. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook. Kwigeraho no kwandika ijambo Urunana. Tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikuyemo ibice by'Urunana twumvise mu cyumweru. Icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo na saa 11 z'umugoroba kuri BBC. Dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi naho butaha.
barakoze bagenzi bacu mu ikinamico urunana ni naho dusoreje ibiganiro byacu byo kuri uyu wa kane ushobora kongera kubisanga kuri bbc-gahuza.com twafashijwe na Susan Lennon ku buhanga bw'ibyuma agende Prudence Ngiyumva akoze guhitamo BBC-Gahuza miryango uraraharyana. Thank you.